Apolone cholong LOC Siri Kagwara County Council, Benadodi Kornyese Delorit Ebe, Emonyete kesi kwape County Council Kalupok, Nedoltosi Kanwa Pol. Apotatwane asesomero loka Kagwara Seed Secondary School. Lokwa ni boya ala jotem loka dungulu, iboya bulabula hotel ala bulabula. Kwenye rongi marte kiroringoni Kagwara. Anu boinyo, anu ama msuna Alupok. Kwenye jasa Alupok nuko lopolo hapa pakosi, nopotu nijai kisi by then raisi Soro District Local Government. Apo nijai kina Alupok. Lopotu boke do korasi, akora kina Central Government. Era kosa ili pabe, ochama pugan onga Alupokonu. Ochama kinai ingare nonela Agwara, odumu Alupok adisire pedote aito pola Agwara. Emmanuel Amaituma Apolone cholong losodito chalo lo Kagwara Nyesebala Ebe iti erionge telo Amagorin aipa gisana ramisirinu neja situnga luda lomaksia korinya matatoma ibusa kiniti doti otiaka kine County Council tetere pedorete aduko kinisomeroi ade kisha kadu kena chieda nuimeda ikinete itunga luokwo kwenye mereidio pediopen akotongo siti pu Alupok ngunu tiare kilomita diopet alom nange no gudo alom lailo meeting obe oseta rio raluso roto lelo si kachorombo Apollo kibe ti do e town council e dumu ai boistine lala anu Apollo to morionge na alu ya gitigita ikoto so ongarenti are ichaka kinyo Alupotongen jasa to muna kanne lu mame pedoru sangeta na rashoman konyeti adumuno vocational schools ane osete ai tutu honor atumunaka ape suruke di sapa osori bobo idumuna rere kwa ne jare electricity ne ijake da to kusono alo site ne lwana alo sadumuna mukane ne gogo meeting obe pedorete surgeon doctors da abune raido adumuna Alupotongen oseta aduku na dekisina jok tetere aibo sanyo na ne lacho aibo sanyo na ne kumi Apollo kichi balu poko kanu ne yao nyesa meeting obe inakinete aibo stina Apollo ne jokuna. Konye Apollo ne icholongolo ikanyeto district loko Serere Stephen Ochola nesebala daibe airabete na Apollo ni boni ko Uganda neseja sike da pero na atiaka kinitunga arai apuganasha anu okwo palu poko nebe ito siriongeta alu apugani na okiding. Emonyete chairman mwani ne ponelo ngara kinere adumaki na Lupota no atanyanyari a town council. Now, a forest led down to gazetting, and why the gazetting? Mame district de pedori. Dope atenu bon a just keda limited and washer final say on forest at the gazetting and the forest is parliament. If parliament has not done it, we cannot. Kanua irabeta chamun ailipana Ochola ngesi chora kite kansulo lo Kagwara County Council anyara unaurianete na kansulo kosodete aitolom na wadikaet na ilipito torikesa pugan atiaka kinikesi achie koto Alupok nuebe itosi Amagoro no Kagwara. Honorable Odikori, your council sits, you make a resolution asking for you should be able to know how many acres do you want from there. The degazetting. So make it in your council, bring it to me, I'll handle it in executive, I'll take it to the council, then that's what I'll write. Kanuka TV East, Alexander Makeyo Kori, ko district aloko Serere.